Usembut Menteri Rangba Bak Presiden Tun Song pula kular hakmat kesenjuk nong sensyar nong apa Shillong ba unsawan pet hi dalade ya kathan apa Shillong kembala pensengau de kinong elam hakasni thoding. Haba keren bikilat pathai kubor uba Arjun dekar nong elam kesenjuk ulai thu bakidang don bun bha kimat bagi pensengau hakmat usembut Menteri Rangba kentup naduk ketenat boarding kam jungok kai perthai ke college ke umbam umdi bat kiwe kijing don kam kini kathan. Ulai thu ba usembut Menteri Rangba ula kular ba unsabu ekapor banwan jurip lang halor ke jingdawa ya ke police station ke Beladon nadu menchwa. Ai kapor ke jong i ba kumasenjuk ni ni keren bun ki AKA hakaba nakaliang ke jong i deputy chief minister ila ongba maybe by next week in sabu ya ka inspection ke ba inwan pek ki jaka ke jong i shtai marbun ba ki AKA di bani hak keren kumba PE ya kelanti nya ka NHDCL PE ya tourism sector PE ya college PE ya kini ki jaka ki badan shtai ki umbam ki umdi ngi apnya keren buat khat nak bentak roi kapar jong kinong jong ke than apa Shillong ila de ong ba in sabu ya kan ka personally in sawan inspection ya kan ka police station ma fi so ko ami ko na do ko mun shuai gila jures ya kan issue halor bagi yo ya kan police station hapo kan ka itu jakai ben hapo ko all Sherpi bridge ma nang ta fire service di office nang ta ki veterinary hospitals ka jinga keren kolong basukunat ha handrai kampadon ganu ka ba kumta ke supu em marki digidang long initial ke bigidang yo punya keren di in one next week but in sayo punya shai ki jinga kendo ini kan jiwa bersosial itu semua kita dijengkam. Ini dan bertai konsum tu akhir maksud tak lawan itu kami development nanti kusruk ki bahaya compare baca ke bahang. Tapi kalau kecing jabu apa kecing dan di dukan boleh hati usrok. KP yo tu kan mengenai duty chief minister. Halor ke jong itu ke being nakaliang ke jongi isu ong ni ka wisdom ke jong government kan le pemno government marki don norms kidon ki an kidon ki pada juga national highway tingi ka jing start ke jong ki Beri betul terpom pihaknya. Initially isu yo ban syakaran mungto na market since kene kalau ka court matters ka baka high court ka ai ka decisions ke jongka ka adon ka tripartite agreement ru nai de kapat don gonu ko belong final ada gi kwa hiba nginum atrak gonu ko belong contempt of court makum girang ba fisu tu em happen perkhat tagi belong market ni isu belong very sensitive ba tingi happen ya proses kadang ke proses de nimpa la ban ya decide hadu mentakan gumno beno kanya Pihak terlihat kata kami juga pihak Amerika sungai kadang katakan kita. Yes, kita takadam is only people bangidon kam non rai ketika police station apa kan di Sherpi bridge all Sherpi bridge namar ba katai kan non rai ya ka sok san namar ba kuma PE mak jing jia ni sibun jing mak kena ke jongir ingat gini kita ibu tingi pum kirang ba ngidon ke jing bakle nak kedai kon samla ke jongi ki bangin pej nak kedai developments namar blai di Jakarta saya mentah harian ba snack di surok tu ki pun di Jakarta gidon ki berang hab pokok NHDCL di bahab pokok government land ki bahab pokok forest land tinginang don ki jengkran kumno bang develop tourism kumno bang ki parking ban east ya ka parking syapok yo kum PE mentah apok yo mendak yo do kalau congested ba parking tingi ajing mut ni suggestion through nak bentah ke bagian ki parking lots haka bakan yarap kono win-win situation nak bentah ke government ru nak bentah ke jongi stakeholders ru nak bentah ke commuters ru kantang gini ki bawa sinong nunggu dom ban wan yo wan hat sini Ya kan nama kerja di publik buat ki jaga supaya ya kan nega jaga supaya exactly tambang ku mengisu thu himanta kalong ba bon hi ka government ni next time ka resolve ya kini issues katang tu mapi ka kini kan nemu ba nong se ma ka belong la bounded yang ni kini jaga supaya nai dengan next kan ni ba kum ka de ka policy jong government of India ru ka ba bon kini containment areas tiba ki supaya kim pantan kamsho kila adon ki initiative layak ang nangir adon ko committee hakabala set up eta committee ban kini hand bagi ni land bagi hand over support kini government dengan next scam ketika hand lemu ba nong se breng jaga ultimately government di kabarship ni kini jaga berkhaj Betul lagi derbar senang bawa mata dengan kapsal lagi senang barfa ki bukan tok jaga nado na lemu ba adu apa di markan di nong pior ini berkhaj Ayu PE bagi kamu dengan sekarang yang tak boleh action kita tahu PE PE kuno yang sekarang bangantah fi kum kisnong ki thau ma kai ka bangi kwa banong ba kadai ka jingba kle jong kono government of the day banondra ki developments ma bat kadai ru kum mangi kum stakeholders ha
ya habangi ik dan kono ke babah ke kono kebuan ngin contribute ya kata namar we ada stakeholders maka jimun toy kanon nak bantau nong sok nong nak bantaka ke imlang ka salang hibaro kono ke babah ke bon rai development si ni welcome kita be it any government